Hello dolte bayap song bahai tongwai norok kha khlayo kaham no tongwai na hinai ang tini norok ni bagai teisa katal video tui phapika hinke video no nai tongle paithak jora tei chaya karai jodi norok ani video no interest nangjaga subscribe kaisa khlai ready hinke bayap song ang norok ni bagai tini tui phaka double meaning photo ni video hinke video no nai enjoy khlai di musana musungke musawi paidi Haiban abaro khai jabra ro kanele ta masatarang de tamane hinke pun phai cha bhai ke o jabra ni loglogi ni original jabra sudu saisi jagnai तो चलिए Bayap song o photo ka buma basa jungna sala phunuk mani ya golo kok salai mani buma basa jungna sungka nang sala no sada saja khahinai erpore basa juk saga sala to thing no tongo haipani kicha sikonta hinai erpore buma basa jungna tamo example roi bujogi saka khanai nai de buma basa jungna saka naji tv 14 inch ya ke 29 inch ni phone thon remote ke 7 inch ni no tong nai hinai वाह क्या एग्जांपल दिया मामी जी ने तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मम्मी जी सबका रिमोट एक जैसा नहीं होता मैंने खुद चेक करके देखा है मेरा और मेरा दोस्त का रिमोट तो एक जैसा नहीं है अच्छा Iko tawe chen norok khaje khana phiu nai boma bai basajak kok salai mani basajak boma na tama sungka norok kaham ke khana nai de basajak sungka ama tama abo koida je jaga salarok bong ni el no sorao aing tinya basango hin mani erpore boma saka ing antinyo hinai aboni pore basajak saphiu ka o tar mane ani bokhokti basang nai ta hinai क्या बोला तूने माय गॉड तो फिर सोच लो दोस्त लोग ये लड़की ने लड़का लोगों का एल को कहाँ पे डलवाया होगा समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना बड़ा हरामी हो बेटा। ये लड़के लोग भी ना क्या क्या करते रहते हैं जिस चीज को हम गुफा में डालते हैं ना उस चीज को ही मुंह में ले लेता है वैसे भी उस चीज से तो मुंह का साइज थोड़ा बड़ा ही लगता है इनके नाई नाई भी कैसे डबल मीनिंग फोटो मौके खरक से सल्ला वो फानो बसा जंग याक सान्ना फाइमानी याक सान्ना फायो न हिनी मा सासिने बिले हिंदी बाजी हाथ मांगने आया है नि सिजक हिनके बा हाथ माने याक यादी बा हाय नंग ना बिले हिनके सल्ला बरिनि बो फानो साका आंनि नि बसा जंग याक सान्ना फायो हिनै yang बरिनि बो फाबो वाज बेन पेला नांजाक बखर गब खाने जों सापा न करे o pelanda ba phaisang ba katang ni ngana basa jang yak ma san ka hinai asala sapio ka tamoni hinke saisung ani yak rebai su ka hinai yak rebai su ka mane tam sama kala ke baba bayap sang sabai lan rok tangi bin yak rebai na kala ke na ore baba nar gore buji ba ke bayap sang mane bobin thaling no saisung khongmang yak rebai jak su ka ita akon yak bar bai sana ni bale saisung mang bosor khogi jong hinke ba happen je thaling ni picture phunong mane abo color by matching yang ni jong ka reality to bukur si kosong na kala yo bising niya अच्छा iko na di abo kai sing na nang nai iko mo ka pura original ni color by mili sukata sini original thalik bo abo hanya bukur kosong ang na bale vibe song heda mano wase nai negere vibe song abori tam sama kala kya abo abori chalarang ni phanno to itam example rekha khana nya ji abori saka mot ki takat ka अंदाजा उसके जोर से नहीं है माने chalarang ni phan to da tong kare saisung jor phunoma bai saiman ya haita bari rok sir khongma baji saiman no haita chalarang ni basak phan tong tam sama kala kya abo chalarang ni phan bari rok sir khongma bai bai ke saiman ai ये तो दाल में कुछ काला है akon phan khai phan choto ni sirina na hinka babari rok basiri ma khokse nai bele अपर के बरे साथी नहीं और जोर से बहुत मजा आ रहा है नहीं माने आसक बाइंग याते बो फान करे रि हाइता आफर से बर बनि नि फान न गई आराम नांग जगे चिरखना नि बेले हाइदा बायब सं आफर के बनि खरंग भायंग नै साइड मान बायब सं राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो